sintaw na wapat wahtamalahal rijalu ala a'naqihim bubada summa tamalahal rijalu ala a'naqihim ang pagyuhat na ang mintaw barani ni nawapat na akaban nila ang mintaw na wapat na diyara na biyan fa in kanat salihatan qalat qaddimuni apabila yung kaunan sintao yung pag-iibadat na himumungan niya kita niyo tasya karungugan qaddimuni usan nyo na ako mabis kaya nyo na yung pagadya ka ako sabgi kita niya ng datungan niya halawang pakumuran biya dahil nga mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa in kanat ghayru dalik apabila sa ming kaaunan sintao na wapat yun bukon biya yung kahalan niya mag-iibadat na uno ni baita niya ya waylaha ya kalugian ya waylaha ya kalugian ayna yadhabuna biha pakain na dahon yan kikita niya ng mga kataw tayo manguran yasma'u kullu shay kaya rumuwan sa singkatan uno na dahil di alam sin bumi illa al-insan buat malaingkan in manusia walau sami'ahu bang siya karungan si manusia walau sami'ahu al-insan apabila karungan sa sin manusia la sa'ib natan tulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam mapatay in manusia punungon in manusia sampai na mapatay sin dahit sin bunga sin amuin karungan niya dengan mga tingog sin manusia di magibarat diag pakan sin kamatay nabiyan mga katote mga dahil nga sabihan kung magbalik kita pa amuin parkala at inya tungod ini apabila aon pa kumuha dengan pamaranan sin tao na wapat natin niya tampanan siya yung mga guslot yan tubiyan yan na sinikuan kumuha dengan tainga dengan ilo mga inin mga tan mga guslot ini madyan siya kuan masing-masing gumawa atawa dengan uwaan dua sin najisbihan tampanan nato si gapas bang di da kakausan na uno inhinangon mga kataw tayo mangkuran atin niya uno kakana atawa bandage mas matibay ato magpangsari nga magbubuwa sin lugmi wa yu'idu wudu'ahu sarta balikan in amuin pagwudu kaniya li'annahu intaqat karena nagkangin wudu panagnaan yato sabsin aw nagimuwa lumi amuin pagbuwas met wuduan biyan na tagnaan mo na dahil nga papungod niya pagbuwas dapit pa uno tuo pagbuwas ito lawa na isang maka dua maka tuo naman jari ang pagimuha biyayan inangon mo makalima makapito pagbuwas ito puninangon mo wuduan magbalik mga katawatan makuran sa nagkangin wudu sa kiwaan siya najis biyating kahala mga katawatan makuran wa in lam yunaqqa bi thalathin zada ila 5 aw ila 7 thumma yunashifuhu bis-thawb manjari bang di pa wala pa siya nasutsi hikatuna ganapan mo sampai hikalima sampai hikapito yan to in maksudnya witran artinya add number mga katotan Quran ang buko ni kapito no na ikasiyam na pag-uus balikan nato thumma yunashifuhu bisawb in hati niya yunashifuhu bisawb hati niya ini kuanun mo siya hati niya patahayon mo siya mga katawtan ng Quran sinamuin tamungon atawa uno-uno na pagpahiran mo siya maksud niya patahayon mo yato in maksud niya mga katawtan ng Quran dahil nga pagliguan diyan yan yato mustahab wadalika mustahab yan yato labiyat to kabayaan sin sara inamuin patahayon mo siya bi alla tuballa akfanuhu bi alla tuballa akfanuhu karena bang di mo siya patahayon si uno na kakana na injumato mabasa laong in uno in sapot ayat magkangit mga katawtan muran wa fi hadith Ibn Abbas fi ghasl Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fajaffifuhu bisaw dzakarahul qadi hadis dan
Ibn Abbas amuin hambukan nang daaki tungod sin intao nawapat hatinya hambukan hindakan sina di sini pajab fifuhu bisau patahayun siya sin amuin artinya tamungon atau kakana uno-uno na majar mo ipagpatahay sin amuin basa daing ha amuin pagligo iwan sin pagudo ito. وَيَجْعَلُ الطِّيبَ فِي مَغَابِنِهِ naman jari rin di ay mga katote manguran daw syarahan mas'ala وَيَجْعَلُ الطِّيبَ فِي مَغَابِنِهِ وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ لِأَنَّ الْمَغَابِن مَوَادِعُ الْأَوْسَاخِ maksud niya mga katote manguran butangan in sin amuin pahamot mga perfume in mga amuhin singit-singit maksud sin makabinihi amuna in amuhin mga singit mga katawat na manguran majami'ul wasakh kal ibid wa nahwihi artinya amun dito magkapun in mga lumi sin pamaranan ulas dito mga singit ba kal ibid biya na sin mga ilok ini kaya dito ato butangan niya to pahamot ng perfume katawat na manguran biya yung maksud niya karena in mga singit yato nandito ato in mga lumisin pamaranan wa amakinus sujud tutayyab damikyan in mga in mga luwal sin mga pagsusujud biyan si mga patlima ini tuktok ini sin in mga tuhod ini siki ini pat siki pagsusujud inya to utangan mo yato pahamot katanya perfume rishar fiha karena sin amuin kakuanan nito sab sin amuin karena sin kalabyan sin amuin mga lugal ini sin mga tuktok ini ilong ini ipagsusujud sin kita utangan nito mga katawte manguran wa in tayyabahu kullahu kana hasana nabang niya hatinya perfuman in katanya to kung hadya yato yung perfuman niya mga singit iwan atau mga lugal sin pagsusujud biyan inya to labi marayaw yato yung marayaw yato labi marayaw yato hatinya marayaw yung mga biyat mga katawte manguran wa in tayyabahu kullahu kana hasanan labi marayaw bang yato katan yato kabutangan niya perfume pamaranan liqaulihi alayhi salam waj'alna fil akhirati kafura aw shay'an min kafur hatinya waktu pagligo ito nagdakin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga kaasawahan niya pagligo anak niya hatinya hi Fatimatus Zahra hatinya amuin kahinapusan pabutangan pahamut kafura ini among mga lana mahamut aw syai'an min kafur atau uno-uno na hamut biyayan biasin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul insan qala ta'ala innal insana yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura unatun in mga sila tao marayaw mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kiyamat mag-inom sila hadlaw kiyamat dahil nga among inuman alak inumun nila kana mizajuha kafura ay khalat bil kafur artinya kaya lamuran siya kafur uning kafur ini amuin mahamud mga katawte mamuran mati kahalan si manusia yung pag-inumun niya adlaw kiamat artinya lan amuin alak sa alak amuin mahamud biyan sinday diyat to sabab in Allah subhanahu wa ta'ala kaya ingatan niya sangat makaingat in Allah subhanahu wa ta'ala in alak din di nauno mabahuin kahalan mga katatamukan mabahuin kahalan misan ayaw baka kuan na artinya misan yung binatang mga katatamukan kautuan mo sin alak biyan maka mabisaratin pa tungkol sin alak biyan di minum tabi ada kuman yun iru di minum hambuk pabaita sin Rasul sa Allah subhanahu wa ta'ala surat Muhammad in alak din dito amuin suba
laddatan lisyaribin. Masarap inumun atau miminum kaniya. Masarap ang mga tao uminom kaniya. Masarap in alak. May tadwiyada sin Allah subhanahu wa ta'ala sab in alak dan di kiabiyak sa dunia dunya makahilo bukun mahamud. Dengan sabi ito nikmat dito adlaw akhirat alak sa duga ini kalasinya. Masarap iban sin mahamud. Ilalamuran mahamud. Sa sumakawa dengan panasat sin saitan in manusia in iro tabiat da kumanya mga kataw tayo manghuran di law minum katuan sin alak sumakawa in manusia aun waktu mga lupa bang di makainom sinamuin artinya yaram ini na ini nasallallahu al-afiyah bangayon tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in kita nyo lapas nga mga kahalan biya ini naman jari mga kataw tayo manghuran wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa yujammiru akfanahu. Kuni maksud sin yujammiru akfanahu artinya maksudnya yakni yubakhiruha. Artinya pahamut-hamutan in amuin saput sin amuin tao nawapat na yun saput niya pahamut-hamutan. Yubakhiruha mga katulito wala kamanyan paaswan niya to kamanyan. Amuin kahalan sin amuin sapot sin tao na wapat yubakhiruha yujammir dengan kalimat sin istijmar artinya maksud tao mengjamban wair tubig na unin usalunya istijmar artinya batu inusalunya ipagsud sinya batu inusalunya ipagsud sinya na pagsud sin batu. Nah, daong si mga ulama yusal lendi yujammiru akfanahu sabab in kahalan in asal sinamuin mga kamanyan ini in pagpaso ang kamanyan na in asalnya daing ha batu dito sa paasuhan akan sa yusal sin in yusal lendi kalima yujammiru akfanahu maksud yubakhiruha artinya pahamut-hamutan siya di mga kamanyan paasuhan niya mga katatamuran in saput niya pangwayroon naman amuin artinya pahamut-hamut dito. Laung sin syarah kama yaf'alul hayy sabab biayan in ka paginamun sin tawbuhi wa in kana bianin paginamun sin tawbuhi bang siya buhi magpahamut-hamut siya na sarang tanyo pahamut-hamutan ni tao tay manguntan nyo na wapat biayan wa in kana syaribuhu tawilan atau azfaruhu ukhidha minhu apabila in kaaunan sin amuin syaribnya artinya amuin kuan ini pungut dan diri untai nisay pungut ini mahaba yan sabin sunnat yan inda diiran san inda di babaun au ful lihya babaun ipatun in lihya in pungut ini wa'us syawarib iwan sinamin pungot ini igan mesin pungot sinamuk demang dia nabiat mga katatay panguran in sunnat na apabila laong si musannif rahimahullah ta'ala in pungot niya yaun biya di mahaba na guntingan niya to igan niya to iban sin kuko niya mahaba igan niya to mga katatay panguran lianna dalika sunnatun fi hayatihi sabab indamikyan niya to sunnat niya to akabuhi sintau amun igan to iban sin kukunya tuptupan wayut rak fi akfani un ubus unin hinangun ibin nayat to doon halom sin saput niya di na igon li annahu min ajzaihi karena unado niya to daing kanya to apart niya to lamud to hakwan niya lamud to amun pamaranan niya dengan sabat ilamud niya to dia to igon niya to yup-yupan mo inigo igon mo yan na di ilamud na to hindi igon alawang sin sapot wa kadhalika kullu ma yasqutu minhu iban singkatan amuin matak-tak day nga pamaranan niya di ato igon di si mga kubo maig pungot di igon ayaw yato igon yato ayaw igon sa dito rayibin amuin lawang sin sapot sabi niya to day kanya day nga pamaranan hilamod yato itanong iban simbaran ng sintaw na wapat
Pag-uwas mga katotay manguran, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa in ka'atun muslim wala yusarrihu sya'rahu, wala yusarrihu sya'rahu, in maksud wala yusarrihu sya'rahu, artinya di na amuin amuk baita ang kitab di iya, artinya maksud hatinya ana di na hatinya tu di ipasudlay in buhok ini sin sudlay uno na atawa di sa ipasudlay in maksudnya yari yani la tusarrihu sya'rahu bil mish atau bil mush, bil mish di ipasudlay in buhoknya sin sudlay atawa sud ang makato maita wali annahu yaqta'u sya'ra, sabab ada kala mautod atau maigin buhok. Sabing tao na mapat, way nasa lus na yung pamaranan katan biyan. Na madakul sa ampa surun mo biyan atau sudlayon biyan, inhal niyan dito uno li annahu yaqta'u sya'ra wa yantafihi sampai maigat tuin buhok. Namin tinhal niyan mga katawtay manguran. Napa magbakita-kita nyo kung ano biyan, igan ay sudlayan daw na mapat. Daw si mga ulama, wayron datu sa niya, apabila yung kaunan sibuk niya, khafifan. Artinya, bukunda madakmul tuod, na wayron datu sa niya, misan sudlayan biyan, nasalda, naiig na. Kahalan. Khafifan daw si mga ulama, artinya bukun madakmul. Sabi makabuka yan mga katatay manguran, ang madakmul yung buhok na mapat, ang pamupanon, ada kalay maksud yato, ang kansa di pasudlay sin sudlay atau sud, ada kala maraing buhok atau maig makuan utod kumangi intirakusan kumangi so makaw apabila bukod na sa madakmul di na sa kanta di na maig na wayron datusa niya nabiyan mga katoten. Wal mar'atu qala al-musannif rahimahullah wal mar'atu yudfaru sya'ruha thalathata qurun, na tungod isab sin babae hatinya mga katotay manguran yudfaru sya'ruha thalathata qurun wa yusdalu min waraiha, maksudnya mga katotay manguran lima rawat Atiyah qalat dafarna sya'raha, hati sin dafarna sya'raha thalathata qurun, hatinya siapin namu inbuknya tung kakasapit artinya sapirun makatuyan siguro sa pingatan biyaring pagsapit niya sa artinya mga babaiin makaingat sin pagsapit sin buhok ang sinaturan mga katotay manguran in magligo in magayupot magsapot bang babain na mapat na babae ra isap bang usog na isap magayupot magsapot na makaingat sila sin magsapit ito sapirun makatu hangka pagkakaroon puno niya mamawa buhok sin babae wa alqaynahu min khalfiha ay maksudnya amuin ang panamuk siya biyutang patay kuran inamin buhok ito man siyapin ang pabiyutang patay kuran in buhok Fatimah Zahra anak si Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ligo siya sin mga asawa si Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat daingkan Ummu Atiyah artinya dafarna sya'raha thalathata qurun wa alqaynahu min khalfiha, siapin namu makatu hang kasasapit siapin nakatu artinya ampa biyutang namu patay Quran at betong karisin babae para kataw wa yusdal min wara'in thumma yukaffanu fi thalathati aswab biyadin laysa fiha qamis wala imamatun yudraj fiha idraja, mauli ampas ya pag-uusat to artinya ini ampas ya saputun na mga katatemonet saputun na siya pag-uusat to artinya us na siya ligo us na siya yayusan biya ni buhok niya in babae inusog bang madakmol lang takay na to di siya sudayon ada kala maigin buhok mara bang mukuna siya madakmol manjari sa sudayon ampas ya saputun na mga katatay manguran bang usog artinya tung
tu artinya yan, artinya tela, artinya tu bi salasati aswabin biyadin, tulong niya lang takakana puti ini pagkuan laysa fiha kamis wayruun dayunayan mga tamungon wala imama iba na mo ini pagbutang may mga kopya atau sulban ibutang na biat mga katatay mga Quran. Sabab in mas'ala ini hamu data hadis dengan Aisyah radhiyallahu anha kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapun in Rasul sallallahu alaihi wasallam di thalathati aswabin biyadin hatu kakana putih sahuliyatin artinya sahuliyatin ini maudi'un bil Yaman wa thiyabu sahuliyatin nisbatan ilaihi muftarahatnya in sahuliyatin pagyanun ini special siya mga katawtay mga Quran special siya ini amuin yusal kung siya ini bi ordinary bi ito siya chosen tool ini laysa fiha kamis wayruun daynun hayaun mga tamungon yatahi wala imama iban wayruun hatinya abya mga sulban pagputangao amiyat do in kaunan hadis dengan Rasul dengan Aisyah in kaunan si pagsaput para Rasul sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi wayruun hatinya kamis tamungon yatahi atawa sulban pagputangao sa inya to kakana puti kakana puti in piyag kuan saput na Nabi sallallahu alaihi wasallam yaganan sahuliyah biat tingkalan iban naung pasin syarahannya wali anna akmala ahwalil hayy iban bunal tudin kasampurnaan sin kahalan sin tao buhi halatul ihram amin waktu siya halom ihram hatinya wayruun namun denun tiatahi kakana puti hatinya wayruun tahi ha amin mituro syukuran si pamaranan niya kakana putih mga katatay mo dia sina waktu ihram niya wa huwa la yalbasu fiha kamisan wala imama in kahalan sin tawalong ihram ay siya nagtatamungon mga nagja-jacket atau nagti-t-shirt wala imama iba nagsusulban siya nagkukupya wayroon plain bisin taw ihram ingatan yun katahan ihram plain siya amo yan in kasampurnaan sin kahalan sin tao buhi ng sin syarahan syarah pakadhalika halu mautihi na damikian waktu siya kawapat niya kamatay niya damikian biat turain hinamun maka tatay mamuran hatinya in ipagsapot ka kakana puti way buko na mo yung mga tamungon saukat na mga guest biya na tawa unong mga lakos nasarang ini dasata pamahasta iyon tayo mga Giordano, mga lakos. Nadi man jari kuan di mga katanami. Yung biyutang dahil di, hatinya kakana puti, biya ayan in amuin, kahalan, sin amuin. Artinya akamata, wairun pagdaya, wairun pagkuan, miskin, waktu kita mawapat na sibuin kahalan ni pagsapot kato, kakana puti. Ayaw pa kayo bisa ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kakana puti dahil sa mga kataw tayo manguran in kahalan tiyak saput kanya to kakana puti in tiyak saput Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin hadis ng kana Aisyah at doon na insyaAllah subhanahu wa ta'ala mga kataw tayo manguran atin niya talusun tanyo man balikat to murah-murahan magumpad na to kato tanyo katan in amuin tiyak pangajian tanyo Iwan pagparakat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala naktafi bihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdi wa rasuli nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud